हंदकी कनो बिता हातबने इबोंबे योगदी इंटरनेशनल प्राइस योगदी मधु की एडवसी तो को माने कलगदी अमसु आईडी मार्केट वैल्यू से फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंड होइसे आई के खान थेगने है लाइक मोरे म्यांमार दा सम फैक्टर धर्म लाइक अदगी smiling to harat kele sar Kangpokpi district police na changden jarpa war on drugs war against drug ki khongden ni part moina ngarang si heroin number 4 powder packet 54 packets koi recover to ngami recover to heroin number 4 powder the total weight 640 grams ni although this might to ni date 30 gi evening da Pung Taraga, Kaisha Mutab, we combined team, we highway the patrolling and fishing Kanata with him. The Master Tobuna, with the additional SP, Abu Kalam, the Master Yaga, components in the Osi Sapamina, Osi Kangpokpi, and others. I with the Machina, Achado Garising check Tobuni. Check Tobasida, Gariema, the Tata. Truck my registration number sina NL01SC 5936 haiba gari asisu Imphal dagi thogolokpa thengaki haiba gari asisu akoi leiba team asina section na check tawsi amsung thongda tongiba driver handyman sing ajana wang pang chathagi oide wang pang chathabada technical method mayam sina chathaba kanda khangba ngki madudi mai gari sida Sarkarada heroin number 4 powder si loselaga thamle haibagi koina khangpongti tabu nga haiba matam si thengilapana koina executive magistrate adagi mai gari sing part sing hangbada technical mechanics mayam changbadu thengilapoi matam orne available oidabna koina gari si phajna sanji nga ga section thamthi amsu next day date 31 da haiba gari si executive magistrate ki presence ta Yang Makada witnessing Yaroga Garisi Hanaga Tinaki Amsung Garisigi the Yaroba speaker box Amsung handyman side cabin box Matagi Yagaba Aaron number 4 powder total 54 packet with recover to I will recover to Aaron number 4 powder is total weight 640 grams Masida Tongiba handyman amsung driver anisi koina pare abani maming di driver sigi mamingna Salam Devan Singkawi chai 38 Kabilamjau Moirang Kabilamjau Bishnupur district tagini handyman asi mamingna Ngombam Chinese chai 28 Basikong Mamang Lekai Imphal East tagini haiba purosi mailenana police station Gamon Sapamina police station da case ama locally amsung highway accusation is administrative mamangda puthoe amsung 10 days ki police custody investigation makata